Jeste li znali koji strip album najduže izlazi? Ovaj rekord pripada klasiku The Adventures of Tintin, belgijskog majstora Hergéa. Od svojih početaka 1929. pa sve do 1976. godine Tintin je oduševljavao čitatelje širom sveta. Tintin, mladi novinar i njegov verni pas Milu vode vrh kroz avanture koje se protežu od egzotičnih lokacija do misterioznih događaja. Ovaj strip ne samo da je bio duže od 7 decenija omiljen među čitaocima, već je postao i simbol belgijske strip umetnosti. Šta čini Tintina posebnim? Njegov jednostavan, a opet dubok intrigantan crtež, spojen sa uzbudljivim pričama, doprineo je globalnoj popularnosti ovog stripa. Tintin je pravi avanturista, čija harizma i hrabrost osvajaju srce generacija čitalaca. Kroz sve Tintina otkrivamo da stripovi nisu samo crteži na papiru, oni su vrata ka neistraženim svetovima i avanturama. Ako želiš još ovakvih video snimaka, ostavi komentar i razvali veliki like.